ungene u1920 uJohn siku1920 lambili la sifule 1920 kodwa before ungene ake ngiyena hallelujah in the name of Jesus uthi lathi sesondele iphasika lamaJuda abaningi kuba bavele emaphandleni hallelujah sesondele iphasika badonsela benyukela phezulu eJerusalem bayela inteyodwa lithi qala before kufika iphasika babe sebehlambulukele please note that before ufuko lolusuku bebe benje for lolusuku lokufaka Jesu uphinde egcineni uthi uvukile yebo Nkosi kwathi uthi bayihlambulule haleluya asistike kulento bathandekayo ngiyaya kwengibizele la ngoba yona into ekhipha abazalwane kuphi endleleni emgomeni ungayihlambululi kunezinto okuthi umuntu ayihlambule kuphi kuzo indlela yekholwa lo indlela yomzalwane iperfect emehlweni kaNkulunkulu ngoba uma kulela engaboni khona enze lento enziwa engadishiwo nanga umzalwane mamshane ethi umuntu okholwa maye kukhona ihukeka khona bekumele alingise uJesu wamemeza Nkosi yami no njengoba kunohezeke wamemeza emahlambo hlanganani ngoba into enhlanga iphambili uNkulunkulu ufuna ubunye njengoba nezwi kaNkulunkulu lithi yeka kumnandi yeka ayikho into emnandi njengoNkulunkulu akesiyeka bezwe bona abantu ababizwa ngegama lakhe egameni kaJesu bemunye ayikho into esamqoka njengomunye base bethabeza ubunye buyini bungamandla in the name of Jesus hallelujah kodwa izinto bethu ngayisishiye njenga uma sukufa kithi ngiyabonga mangoti kucacisela ukuthi no iphasika lazwala siye ukuthi kuyoyenziwa kwenzathi ephasika mase lenziwa manje 3 ngoba kongesala ilenga kanti ila sifa khona noma ila makholwa esakhona uNkulunkulu siyabonga uNkulunkulu muhle haleluya bazi abantu njengoba kuza please note that bazi ukuthi abantu bakuza usuku oluhlungana kalwenkosi yethu uJesu ngoba awafiki la ufisa khona uNkulunkulu uthanda khona uNkulunkulu ma inhlungu yakhe uJesu isenza